Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Odobrenjem vladike šabačkog Jovana Velimirovića i sa njegovom saglasijem obilazio sam sve crkve i manastire i njegove eparhije, šabačko-valjevske tada. U tom svom pohodu stigli smo i do manastira Ćelije. Nije bilo to tako jednostavno kao danas, ali je bilo uzbudljivo. Kad smo obavili svoje tekuće poslove, prišla nam je mati igumanija, mislim da je Glikerija bila, i rekla da bi starac hteo da nas vidi. Bio je to trenutak kada smo pristupili danas svetom ocu Justinu Ćelijskom, bez ikakve svesti pred kim smo i sa kim stupamo u kontakt. Dakle, imao sam utisak da sam viši od njega. Kad sam pogledao svoje fotografije, napravili smo dosta fotografija tada sa njim, vidim da je on koji prst bio viši od mene. Dakle, shvatio sam o čemu se radi. Toliko je bio skroman. On je bukvalno sklonjen, proteran, on nije u milosti ondašnjih vlasti, on je čak bio i u zatvoru neposredno kada je formirana nova Titova komunistička Jugoslavija i izolovan je. I sad ovako nadobudni, mladi, ja sam sve vreme, što kaže naš narod, laprdao mesto da slušam. Ali bez obzira na taj moj odnos, dogodilo se nešto drugo. Vrlo brzo posle toga, iz razgovora sa okruženjem u kome sam živeo i radio, otkrio sam da sam bio u društvu jedne značajne ličnosti srpske, novije srpske istorije. I onda sam se vezao. Onda sam, da ne bih ostao tako neobavešten, počeo da pratim njegov rad. I taj njegov rad me odredio. Njegov pogled na život. A otac Justin vas uči da ne nasednete na blagoutrobje, da ne prihvatite da vam telo određuje duh i razum. Ništa što je telesno nije bitno. Morate se potpuno odrediti duhovnim vrednostima. A ja sam i po prirodi, i onak kako sam vaspitan, nekako bio čovjek ikone, a ne čovjek slike. Velika je razlika između ikone i slike. Ikona je podobije, suština, i ona je deformiše. Ona ne pristaje na realnu priču i na realnost. A slika je realnost. Verovatno sam u tom duhovnom pogledu ja neko malo beznačajno čado koje je ozračeno duhovnom lepotom toga starca. To monaštvo vam obezbeđuje jedan mir koji je svakom čoveku dragocen. Često puta sam na ivici da se i sam opredeljujem tako. I mene neki život štipa. Ne da mi da se do te mere posvetim. On je to mogao. On je sveta ličnost i on je mogao da se isključi od svega toga. Ja to ipak ne mogu. I tu nalazim i svoju grešnost, tu nalazim sve ono po čemu moram da kažem da sam nedostojan, čak i da pominjem njegovo ime. Ali je suština da me on, njegovo delo i njegova misao odredila za ceo život. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.